Dostlar biz kışta oyun oynayatırmız. Bizden birge bolinglar. Selam dostlar. Bugün biz kızıkta oyun oynayatın bolamiz. Bizden birge bolinglar. Salam dostlar. Biz bugun qiziqda o'yin o'ynayın deb жатырмыз. Balaqaylarning qo'lida stakanchikdir. Сол stakanchikdan marshmallowni ulkan idiqqa solib kerak. Kim birinchi bo'ladi, so mana do'ngelikning ichidagi bu siyliqlarni olатын bo'ladi. Al, to'xtanglar. Men basta degan кезде bastaysiңдар. Ketdik. Давай. Вау, Ablayxon o'tdi. Давай, Ablayxon, qaysini taglaysiz? Vau, давай. Qanday o'yinchiq bor ekan? Vau! Qutti bo'lsin. Молодец. Birinchi aynalimda Ablayxon o'tdi. Ikkinchi aynalimda tag'i bir marshmallow qo'sdik. So'men 7 shtuk bo'ldi. Al ko'ring, kim o'tadi? Ketdik. Vau! Vay, Slushka bitti, молодец. Ay, Slushka, qaysini olasan? Ablayxon o'tira qo'y. Qaysini tanlasin? Vay, вкусняшки yutdi, молодец. Al do'stlar, bizga 3-chi aynalim ketdi. Mana jana jechevdi, endi 8 shtuk, bir shtukdan har aynalimda qo'sib o'tiramiz. 8 shtuk bo'ldi. Al, ketdik, bastanglar. Давай, Ablayxon. Kim tezroq ekan, ko'raylik. Vau, Ayslушка tag'ida jengdi. Давай, Ayslушка, qaysini tanglaysan? Точно, все. Давай. Чупа-чупс деген. Ой. Vau, marmelad. Kuchli. Молодец. Endi 4-chi aynalimda boshladik. Ablayxon kichkina renjib tur, o'tilib qolgandan Ablayxon. Voy jonim, nechog'asi endigisini jengedi, xudo xolasa. Meni tag'i bir marshmallow qo'sdik, общий 9 bo'ldi. Al, 1, 2, 3, boshladik, ketdik. Qani kim жылдам ekan, ko'raylik. Kim o'tadi? Ablayxon, молодец. Vau, oy. Ne var ekan içinde? Vau, içinde chupa-chups var ekan. Super. Ablayxon kuchli qo'yib ko'tarding. Qonib tursin ba? Молодец. Al ketdik qarqaray. Do'stlar, o'yinimiz qiziqda bo'lib жатқан сияқты, ya? Ayslu, o'yin o'ynab жатырма саған? Qiziq ba? Nega renjib tursin? Ой, ничего, одан да kuchli подарка o'tib olasiz. Qani endi boshlaymiz. Do'stlar, bizda 5-chi aynalimda bizga 10 marshmallow bo'ldi. Al, ketdik, boshladik. Go! Kim tezroq, kim жылдам bo'ladi ekan, ko'raylik. Ayslушка o'tdi, молодец. Qani Ayslушка, qay ящикni tanglaysan? Оранжевый tanglaydi ekan Ayslушка. Vau, это что такое, ekan ko'rsatchi. Do'stlar, bizga so'nggi aynalim, 6-chi aynalim, bizga уже 10 bir marshmallow. Ko'ramiz kim жылдам ekanini. Al, boshladik. Давай, Ayslушка, давай sen joy isyapsan. Ablayxon, давай. Молодец, Ayslушка. Vau. Oy, ne var ekan içinde? Qurt, Ablayxon qurtni yaxshi ko'radi, ya. İşte. O'yin qalay, balalar, unadimi sizlarga? Ya. Unadimi? Ablayxon, do'stlaringga ne aytasan? Пока. Do'stlar, o'yin unasa bizga like bosib, подписка jasab, kommentariy yozib ketingizlar. Sizlarning har bir like, подпискаларыңыз bizni shabitlantiradi. Пока.
Dostlar, bizde екінші ойын басталды. Bizde сыйлыққа мынандай киндер сюрприздер бар. Оның ойынның шарты, ана қолындағы үрлегішпен стаканчиктерді үрлеп, бұнайған дейін кім бірінші алып келеді, сол киндер сюрприз ұтатын болады. Абылайхан, ұтасың ба? Давай, кеттік. Абылайхан, давай, Айслушка. Молодец. Сенікі болмайды, Абылайхан, Арамушка. Айслушка, молодец. Бізде үшінші ойын. Ал, Абылайхан, давай. Қанша он құлатайды деген. Вау, Абылайхан құлата алмады. Давай, Айслушка. Қазір Айсұлу бір рет жібереді, одан кейін сен, хорошо? Кеттік. Біреу ғана ма? Айсұлуда бір очко. Абылайхан, кеттік. Вау, Абылайхан үшеуін құлатты, супер. Айсұлуда бір очко, Абылайханда үшеу. Бәрін бір атқаннан құлататын адамға сюрприз береміз. Кеттік. Айсұлушкада тағы да 3 очко, бірақ үшеуі құлаған жоқ. Бірақ менде біреуі құлаған жақты болды. Я, общий 4 очко. Абылайхан, давай кеттік. Құрастыр жереміз. Екі, үш. Абылайхан, не болсан? Біреу құлатты ғой. Қазір Айсұлу бір рет атады, одан кейін сен атасың, хорошо? Не үшін? Біреу атасың? Айсұлудың кезегі ғой, бере ғой. Ой, молодец, өзі Абылайхан. Давай, 1, 2, 3 кеттік. Біреу де қойған жоқ па? Ужас, Айсұлушка не болсан? Кеттік ары қарай. Абылайхан, келе ғой. Кеттік Абылайхан. О-хо-хо-хо-хо. Ну, что вы такие слабенькие, а? Давай, Айсұлушка, кеттік. Не күштерің жоқ па, не, Айсұлушка? Бір реттелген түсті, я? Екеуі қап кетті, бәрі. Я не знаю. Кеттік, Айсұлушка. Вау, джекпот! Молодец! Айсұлушка жеңді. Супер. Абылайхан мультик көріп кетті. Хорошо, Айсұлушка жеңді. Айсұлушкаға сюрприз не береміз? Киндер сюрприз береміз. Екеуін берем, я? Молодец. Достар, сіздерге ойын ұнаса лайк басып, подписка басып кетіңіздер. 1, 2, 3. Камера, жауам.